وشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ziyadatil imani utawi kiku bab nerangaken tambahi iman. Waman lan wong goda kang budal isu-isuan sapa man budal ilal masjid maring masjid. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Gusti Allah Ta'ala wa zidnahum huda wa zidna lan nambahi sapa ingsun hum ing alladzina nambahi hudan ing petunjuk ing hidayah yakni hudal iman napa niku wazidnahum hudan tegese nambahi sapa ingsun hudan ing hidayai iman. Berarti niki dalil napa? Dalil iman niku iso tambah. Iman niku kadar kekuatan iman iso tambah ya iso kurang. Ayat lengkap. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Sing artine dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan mereka dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi semakin yakin dan supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya. Berarti iman ini bisa tambah. Nah, untuk menambah iman ni kita tergantung. Kadang orang manakala bencana Allah Subhanahu wa taala menguji iman mereka, semakin kuat iman, beda juga semakin tak percaya. Orang nerima ujian dari Gusti Allah ni bisa tambah iman, juga bisa akorang iman. Jadi mon semakin percaya dekat ujian saya terjadi, semakin tambah iman. Nih emas. Etam emas ni mon asli
Iuji kada. Cara nguji emas yo ber. Panas bila iuji kalaban napa nyaman panas iuji emas kalaban apoi kala bertahan keluar emas ongku, emas asli berarti untuk menunjukkan kualitas keimanannya kebacat kutu iuji. Bedekalana Allah Subhanahu wa taala menambahkan ujian, menambahkan kekuatan imannya kalaban cara iuji, kalaban cara coba. Ada pun orang yang kafir ngocak apa jangan orang kafir, wa yaqulul kafiru wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah, apa karep Gusti Allah ya. Semakin kafir, jauh semakin jauh. Adapun orang yang beriman semakin yakin, semakin kuat. Kalaban badan cobaan, badan kalaban ujian peneka. Maka yasdadal ladzina amanu imanan wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Orang yang beriman tak ragu. Lebih dari riang kok percaya. Bilang nama malaikat. Orang yang kafir apa maksud dia? Orang yang adapun orang yang beriman ngetengal apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala ane bisa nambahin iman. Ajling gunung betapa agung Gusti Allah, ajling langit betapa muljana Gusti Allah, ajling tasik betapa kebesaran Gusti Allah. Setiap memandang sesuatu apapun menambahin kekuatan apa? Iman. Nah, neka dalil apa? Iman deka bisa atambah. Al imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Berarti ada bu iman tak bisa tambah, tak bisa kurang. Iman kader ini sebenarnya iman ya iman. Lah cuma kader kekuatan ini kasih bisa tambah. Mon iman tak bisa tambah. Iman ya lah tak bisa tambah iman ya. Tambah derem iman sering iman bisa tambah. Mon kekuatan bisa tambah. Ngiding adzan orang kekuatan iman penuh ya benjel jogoh abojeng. Orang kekuatan iman tak pateh aglesek. Tak pateh nyaut berarti. Engki karo sini ketok ngetes iman nih karo sini ketok mponan. Semakin tambah pasaan para tengah kurang lebih sangang bolo belu are tak sampai 100. Orang sekuat iman etek dentek bila tu ya pas saja. Arab polan seneng banyak ring baca Al-Qur'an darusan polan banyak orang solat berjamaah, banyak orang ngelakonin bareng sesunnah qabliyah ba'diyah atrawih kapi. Etek dentek iman. Orang munafik ya lah bahasa boleh ceki buru telasan lah bahasa boleh letak ngakan leluyu kemarin ini kebidanan orang yang beriman selalu atambah iman semakin atambah iman dan iman para nabi ini tak pernah kurang iman para beli-beli ini Gusti Allah ini atambah boleh terus atambah. Iman para nabi, iman para aulia, iman para orang-orang sesulaha nikah. Nah, iman kulit sampian nikah. Untuk datang, beja apa kenceng ngaji kenceng berompareng ngaji to. Deki datang penyakit tah elang. Berarti tepak komat dia. Cek semuko voltase toron voltase dah. Jadi karena iman neka bisa atambah bisa akorang Dabunal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah karena ateh neka dalam ateh beda iman. Nah untuk supaya menjaga kualitas iman neka jak lupa eseterek iya ces aki mon sering eseterek ngalir setrum manfaat iman sering eseterek hadir majelis maulid, hadir majelis zikir, hadir majelis sholawat, hadir majelis ilmu, atambah iman. Gelem tak gelem nih kepunan.
Mau tidak mau, sadar ataupun tak sadar, pasti atamba iman. Orang yang berbuat maksiat, gelem tak gelem, pasti berkurang iman. Unjuk mon ko aman tak kira ducan siapa. Ngetro tawa. Engki, karena mulai orang peneka berbuat maksiat, mau tak mau pasti berkurang iman. Pasti aku orang iman. Kualitas kadar iman itu mesti aku orang mun orang neka maksiat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Atamba kelebihan taat, aku orang kelebihan maksiat. Gelem tak gelem, sadar ataupun tak sadar sampean, berbuat taat nggak mungkin nika. Ngaji nika sampean nika. Seniat ngaji. Atamba iman sampean. Otomatis nika ponan. Maksiat nggih senika, gelem tak gelem pasti aku orang ponan, kadar kekuatan iman pasti berkurang. Nah, maka penter-penter kalau panjenengan kelaban debu peneka wazidnahum huda etambain dening Gusti Allah hidayah etambain al hidayah maksudnya al hudal iman yakni apa? Kekuatan hidayah petunjuk iman itu semakin kuat. Ya dari sare. Sekira apa saya nambahin iman ke lakone ngurangin ke iman empon saya coba mponan. Baik. Wayazdada neka ayat boleh wayazdada lan dadi tambah opo sopo alladzina sawayazdada lan dadi tambah sopo alladzina wong akeh amanu kang podo iman sopo si alladzina amanu kang podo iman sopo si alladzina apane sing tambah imanan imani wayazdada lan dadi tambah sopo alladzina wong akeh amanu kang podo iman sopo si alladzina apane sing tambah imanan imani. Ini ayat kedua nih kak. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa yazdadalan dadi tambah sapa alladzina geni ku wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina imanan nabani imani. Jadi yo kersa Gusti Allah sapa sing ditambahi mbek Gusti Allah wong-wong sing iman niku. Makanya jogo temen iman niku ojo sampai hilang, ojo maning hilang, kurang pun ojo. Mun tak bisa nambahin kualitas iman, paling tidak cek ngurangin. Papancet iman nika. Tetapi sebisa nambahin, sebisa ngurangin, iki pun kesokan Allah Subhanahu wa taala. Kapi nika. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Tambahin dening Gusti Allah wa yazdadal ladzina amanu imanan tambahin iman. Kehilangan iman, kehilangan surga, Pak. Kehilangan surga. Kehilangan Gusti Allah. Karena orang yang bisa kepanggil Gusti Allah ke surga. Kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh elang? Aku orang sampai aku orang. Mau tak bisa tambah, cek korangin iman. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin. Setiap sesuatu yang jika kamu berpisah darinya masih bisa kita mencari penggantinya. Elang na apa baik bisa nyari ganti. Wa laysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin. Keng mula pesa bi Gusti Allah kehilangan iman dekat Allah Subhanahu wa taala wis ada sebisa ngente posisi Gusti Allah. Kehilangan PC atam bisa bahkan mungkin atambah lebih banyak timbang saya hilang. Kehilangan apa sih tak ada ganti. Engki, kalau cek sampai kehilangan pangeran, cek sampai kehilangan iman. Nah, semakin bini kakak bodoh orang sibuk aja ge iman cek sampai kehilangan. Padahal maling-maling iman banyak, rampok ke iman banyak, begal iman banyak. Keng sampean tak sadar. Padahal erongrong iman nika, supaya tak tambah, supaya aku orang iman nika.
Macem-macem ponan carana setan nika untuk ngurangin iman benika. Padahal orang nika mun ngaoni ngincek bareng nika berharga, Pak. Peser berharga, prempennya ben. Cek sampai bedereng tahu, ada sebab berharga, kunci sampai berangkas. Ki bodo kata sandi ki, wah, saking dari takok kemalingan, terus kamu orang setakok kehilangan iman mungkin. Ada. Karena menganggap imannya tak berharga. Sepeda motor, kunci setir, kunci ganda, remote, ben selain CCTV, bungkone pagar, gembok, CCTV, tralis, ki bodo satpam, mon bodo ki bodo paten ki. Derin tako kehilangan. Kamu makin bodo orang semagerin iman. Kamu makin bodo orang sengonci iman. Prem penongku iman. Jagongku cek sampai entar ke tempat maksiat, cek sampai agabung bi orang-orang sing ngajak bengal ke Gusti Allah karena imannya semakin berkurang. Kamu makin enteng gapi. Padahal apa sih maraki iman atambane kan kipon jelas taat ke Gusti Allah. Apa sih ngorangin ke iman? Ya jelas ponan maksiat ke Gusti Allah ada boleh. Sobung orang cerita ngecok kuat iman dia tak ada. Mun ki iman ke Gusti Allah tak kira ngecok dia. Orang azina mun ki adi iman tak kira zina. Orang mabuk mun ki beda iman tak kira mabuk. Armak bengal mabuk sebab lah tak ada iman apa? Tak fungsi. Cuma kare lampetah. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Lah dan kadang Allah Subhanahu wa taala nambahin iman nikah kelaben imana panapanya mana tambahin kelaben imana napa tambahin iman nikah kelaben bedene kewajiban nikah seelakonen bi umat Islam nikah saungkun nikah nambahin kekuatan iman. Nikah lengkap ayat dalam napanya mana ayat penikah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanannya. Orang mau nanti iman tenang. Siapa tenang? Gusti Allah. Huwallazi anzalas sakinata. Orang mau seiman ke Gusti Allah tak kebeter apa? Apa saya kebeter? Iman Gusti Allah sak beri rezeki maki kebeter tenang Allah Ta'ala sak beri pateh senentuaki orang ria mateh patena orang lek tentuaki tenang apa saya kegubuh huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah menurunkan kepada orang-orang mukmin untuk menambah keimanan, ketenangan untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Beda iman, keng tambah iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dadi mun sampeyan tro tambah iman, apolong bi orang sebisa nambah. Ja apolong bi orang sing ngurangi. Wis jedoklah. Intinya dari hadis ini kan. Apolong bi orang sebisa nambah iman cek sampai apolong bi orang sebisa ngurangin iman jauh wis cek aparak cek semak biar kok kena polong bi orang ria mak nambah sengkah apa jeng males sholat berjamaah tak kenceng sama cekoran oh penyakit dah apa iman bisa penyakitan kia pak. Iman bisa sakit, iman bisa sehat, iman bisa sempurna. Karena hadits ini kan nerangan kita tentang kesempurnaan iman. Orang yang sempurna tak ada.
lepo radhi ni orang, lepo gendeng ni orang, tak kira sempurna. Sesempurna cuma sitong. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng mon iman sesampurna bisa. Paham nggih? Sambian nyari bini sesampurna korang ka ereng ah. Korang ke atas ah. Korang ke beben ah. Ya tamu nemu tele kiamat korang setengah are. Sering serat tino tak ende ke kaki. Jajal nyari pokok bede segelem kangkok nemu. Bede ya no. Korang ka ereng ah. Patabri boleh ya re bede. Korang lancu. Ya bede boleh teng ana tekilu. Tunjang. Korang kebebena. Ya ngabai tibi ke. Mun bentro nyari sesampurna. Nyari ya kancah sesampurna. Tak karena mau kancah. Nyari ya laki bini sesampurna. Tak kira nemo. Cering ke korang nareng laki pesempurna bi kelebihan orang bini. Ke korang orang bini pesempurna bi kelebihan orang laki. Karena orang andi kekurangan masing-masing, ben andi kelebihan masing-masing. Di kulli syai'in maziyah. La tahtakir man dunak, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Mengremaki ka orang karena setiap orang ni ka andi keistimewaan, andi maziyah, andi kelebihan bangsa bang bi tibi. Ngodo mun tapaan ngamuk ke sebine aja tanda sakale. Lemole. Tak butuh mulai wangku ngangan lama deh. Orang yang sempurna tak ada. Keng mon iman sesempurna ni kebeda. Tangir rocak aku lah ni kan. Ada orang yang sempurna, tapi sesempurna iman nah. Dek remacaran iman disempurna. Nyari orang sebisa sempurna. Nyari orang sebisa nonton kesempurnaan iman. Nyari orang sebisa nambahin kekuatan iman. Mon enten wis capolong bi orang sing ngorangin iman, ngorangin ketakwaan ke Allah SWT. Di antara iman nikah bisa tambah, bisa kuat kelebihan ilmu. Al ilmu imadul iman, al ilmu peneka yang peneka hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu nikah bisa makuat deka, bisa maodi deka Islam, dan bisa makuat deka iman. Ya terserah, tak gelem ngaji tak apa-apa. Tak hadir majelis tak apa-apa. Cek kira sampean iman dia tenang pak. Cek kira sampean tak bisa aja ke iman cukup. Unten benyar yang kemalingan iman dia. Benyar yang tak kecoh iman dia tanpa sadar orang. Tak roma secek elang iman. Tak ada jaminan kalau jenengan ke iman ke ibu sampai mati, mun tak pecekak karena iman ke baru nekun senikah. Kembang locot dia. Lah, lema iman dia la ilaha illallah. Dikir ke Gusti Allah. Ilmu semakin nambahin takok ke Gusti Allah, semakin cekak, semakin kuat nih nekune. Keng mun tak reken bisa men karena orang ria yumsi mukminan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran kulaku iman sore kafir pak can Kanjeng Nabi saking diri gempang saking diri rajin fitnah yusbihu mu'minan kulaku dalam keadaan iman wa yumsi kafiran sore kafir locot dia lah apa orang wa enteng kira-kira beda orang andi embi ayuan apa yang kirembong embong nggak sepeh, yuan mulai gulaku sampai sore, kira-kira, elang tak elang, elang, karena sampean tak perhatian dek embin dia. Cek saking etogu yuan kami etogu, sampai kandang pemapan, insya Allah tak elang, karena sembrono, wah tak kira, lepat berdepat token lah, embin lepat toke, etale ditampar. King edin nabi sambian elang almarhum Nuhin tampong embi Nuhin tau lemak ngara ayuan cembolo mole orang ya banyak orang ngetela cereng buat motor embin can orang ngodo Nuhin cair kana
Cair-cair apa kok? Waduh, baju berempem bini kok. Can siapa baju yang yuan? Wah, lu buat motor ke begebere, ya col mo, ocol tak temu. Can orang aku baju, nuhin aja cerita. Lo kalau kan jal bigula, coba jal kok. Apa jal? Wedhus hilang jal. Kok iso hilang? Ya apa? Betauan kok tak angon di cempolong tak tinggal mulai. Col mau jale, wah ya bener cekene jalan gula. Jari wong cair kakehin kok, cair apa kana? Mau langsung baju kapi lemak kok. Wah bawa motor, tahu tadi kayak memaleng kayak ore. Ya jia sebab enteng sembrono pak. Iman deh dia. Iman kisi nikah. Tahu ada sepeda motor rompian sampai pinggir rembong pecekak kontak. Ya arbe tak ada tek laku mbian elang kula mulai zaman aba namen gedeng tanah budi jo tak to melo karo molo tan beri jangko ngetela dalam umi bodo gedeng setondun rajo mapan loh tungaren mi ku ono ku uman gedangi iya malinge mati pisan kok ngarajan sing eco barokah rek anak gedenge kiai gua gedeng mulai namen jadi baca le sabun ibu di sase atau gua ada oning song kuno gule sing ala oning bi pengepulan kok tahu penada aja kok tahu sih penada gedeng yo ring tangjom iya nih kawan ongguan tang jam iya nih kak bagian ngampar lama di rumah bagian kesering ke tahun kuasli nengko Arya penada tang gedeng kerjaan kak can siapa tak tahu sehari gula bukan kau temuan gula lebat mancung wa Assalamualaikum yai ya dua apa banding kok tidak punya kegedeng dia gedeng ibu dia nih mulai zaman apa sih namen tak toras sana karo molo tan beri ya beri setondul ku tak lamate can codu deh Masya Allah jadi cek sampai kehilangan iman nih kejegongku ya jadi maksudnya liyazdadu imanan ma'a imanihim iki peneka Innallaha jalla thana'uhu ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi syahadati alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Allah subhanahu wa ta'ala ngotos kanjeng nabi nekah ngebe kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur rasul falamma sadaqu biha zadahum as-salah falamma sadaqu biha zadahum as-siyam falamma sadaqu bihi zadahum az-zakah falamma sadaqu biha zadahum al-hajj thumma akmala lahum dinahum sempurna imanah sempurna agamana karena atambah terus atambana ngelakonin ibadah ngelakonin kewajiban zakatah apa keluar hajjina elakonin karena mampu andik kemampuan pasah elakonin zadahum bisyam tambahin kelaban apasah semakin tambah imanah cek saking tak apasah ya kok orang imanah dari kamma tambah sharing nikah kewajiban dari Gusti Allah maksudnya dari paneka sebagian ulama adabu liyazdadu imanan ma'a imanihim falamma sadaku biha sadaku zadaha bil iman zadahum bil iman ketika orang neka engki peneka pon tasdik ke Gusti Allah iman ke Gusti Allah tambahin imanah kelaban ngelakuin pas bulan Ramadan kelaban keluar zakat kelaban ngelakuin ibadah haji nah berarti imanah tambah tayyib neka ayat kedua ayat ketiga al yauma ing dalam dino iki akmaltu nyempurnaaken sapa ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh tegesi ing syariat syara'i'ahu tegesi napa syariat agama mulai zaman Nabi Adam yo siji agamane Islam cuma syariate sing gak padha syariate para nabi syariate Nabi Ibrahim syariate para nabi para utusan boten sami nah sing paling sempurna
nggih niku syariate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mergo napa? Mergo setunggal ayat niki mang. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikan ing dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ana sebagian kelompok niki gawe ngantem wong sing seneng gawe maulid. Al-yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian, untuk kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, kepada kalian semua, yaitu dinakum, aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian semua nikmatku, wa raditu lakumul Islam dina, dan Islam hanya Islam, dan Islam yang telah aku ridhai sebagai agama bagimu. Agama adalah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Coba tambah maksud tuh maulid tak usah, Isra Mi'raj tak usah, manakipun tak usah, sering ngarwati ker ke pangeran kok. Tahlilun tak oleh, tak usah tambah kok. Ayat nikah kebe nyerang orang seseneng maulid, orang seseneng Isra Mi'raj, orang seseneng ngaji, orang seseneng adzikir. Apa salah neng orang tahlil aja apa? Cek saya baca Yasin, Al-Quran, saya baca tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kan masalah nah. Loh, mun baca na bagus keng cara na kelero, polan areng bareng, sing karo maca bareng, mek dadi masalah. Maria bojong tak oleh wiritan can, wiritan bi tibi, sema santak suara wiritan pada bi rengan nyanyi, mosok la ilaha illallah pada bi nyanyian. Coba tambah, lah nambahin agama niki benih sini kah, mau nambahin setada zaman Kanjeng Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hadhil ayat maknaha annahu kamula mu'dhamud din. Nang tafsir ayat menika hadhil ayat maknaha, maknane ayat niki dudono kamula mu'dhamuddin, sebagian besar agama nika mu'dhamuddin sempurna bonan. Iman ke Gusti Allah, iman ke Rasulullah, iman deka malaikat, iman deka para nabi, iman deka para malaikat, iman deka takdir, iman deka hari kiamat. Ampun nika mu'dhamuddin, ampun lalua, ampun la sampurna. Sebagaimana dawuh Imam Al-Baghawi nika. Niki Imam Al-Baghawi maknaha annahu kamula mu'dhamuddin. Tak nambahin agama ya. Tak nambahin syariat punten. Keng coma aneka napa? Sopaja kaul manjenengan untuk sopaja atamba iman nikah. Hadir majelis sebisa nambahin kekuatan iman, adzikir ka Gusti Allah. Apa salah orang adzikir ke pangeran? Mun sampeyan tak gelem ketahlilan tak apa-apa, tak masalah. King tahu saja kok cen orang saya tahlil roh. Sing tero kuat iman kok. Mosok husnudzon sekone tak bisa. Berdasar adabu wa qala al-jumhur al-muradu mu'dhamul fara'idhi wa tahlil halal ampun sampurna, faridah faraid kewajiban ampun sempurna, wa tahrim juga boleh jelas ampun sempurna. Jadi benih napanya mana mu'dhamuddin neka ampun lah bude perintah haji, angki bude perintah haji ampun sempurna ampunan tak banambai kecuali sampean haji ke Jember. Awak kana haji mak semaan di mah Jember. Beder yang norok, beder yang haji ke Jember saben. Oleh PSS kata ibu berdosa kantongan kok. Ya beda bak Ka'baan, Probolinggo. Keng kebe manasik nih kah? Yang kebe latihan haji. Allah. Lemule la bulu sebelum haji. Mek sekecek kake. Amolo anu haji. Ayah sama Probolinggo. Baru nambah aja. Dia haji ke Jember. Baru nih ke wacak nambah. Adapun selama nih ketambahan beneka yuwafiqu syar'ah ka'amalil maulid, inga orang amaulid, inga orang
medaki senyaranyar nika madrasah ya tak ada zaman Kanjeng Nabi. Terus sesat ya. Sobung banyak saya zaman Kanjeng Nabi ada. Walaupun nika kuaca anyar tetapi tak menyimpang dari syariat agama tak apa-apa Pak. Al muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga aslafuna as-salih. Al muhafadzu 'ala qadimis salih, menjaga tradisi-tradisi yang kuno. Jaga lelambak dah beda di nak manakipan dah beda. Maulid dah beda, Isra Mi'raj dah beda, tahlilan dah beda pun jaga ya. Wal akhdhu bil jadidil aslah, ngalak sesuatu si anyar tapi si aslah, si bagus. Anyar tak bagus ya kalah. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Jaga bareng sekona, hati-hati dek bareng si anyar. Nyar-anyar ngaku nabi, leriya nambae. Senika. Mun karo maca selawat bareng dosa. Cuma tak bareng tak selawat je Pak. Ring hajar ring tak ngerti ring disa bae. Arum mun tak maca bareng, tak maca selawat jua. Main domino, awak main domino karuan lah. Arwah tak ngelakonin dosa, arya dosa, tapi nganggep ibadah. Di mabedoreng maca selawat dosa. Kecuali lagu sini beneru. Maulid tambahi Laila. Laila semanis apa hubungan Kanjeng Nabi bi Laila aja. Nih, kese tak bener, Pak. Jadi iki peneka maksudnya beda orang se andi pendapat bahwa anikah nambahin kekuatan iman selama anika yuwafiqu li syar'i, selama anika nyocokin dengan syariat agama. Ini pendapat Al-Imam Al-Asqalani dalam kitab Al-Fathul Bari. Walaysa ma'naha annahu la yajuzu lil mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyuhdithu ma yuwafiqu syar'ah kama ka'amalil maulid an-nabawi asy-syarif. Anda benar berarti larangan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Lo sempurna coba tambah. Tak ada saya nambah iman, tak ada saya nambah syariat, tak ada nambahin kewajiban, tak ada. Kecuali sampai nambah. Ini jangan gelak haji ke Jember matalan. Ya saya tak bener. Engki iktikaf kita saya lau, iktikaf di masjid. Engki lah ini kamu karo sekadar tak menyimpang dari syariat, tak apa-apa. Kecuali pun beda ma yukhalifu syar'a, se bertentangan kelebihan syariat agama, baru neka yang ke tak bener anyar, yang ke tak bener anyar tapi tak nyimpang ke syariat, anyar tapi neka nambahin kekuatan iman, tak apa-apa yang nambahin kekuatan iman masih anyar kok. Tambahin kepada rumah saya kira iman neka tambah. Tapi terakhir faman faida tarokah mongko arikalane ninggal sapa si iman syai'an ing suci-wici bayani syai' minal kamali saking kesempurnaan fahuwa mongko utawi iman ikuna qisun kurang. Faida tarokah mongko arikalane ninggal sapa si iman syai'an ing suci-wici minal kamali saking kesempurnaan fahuwa mongko ta iman ikuna qisun kang kurang. Nih kelebih contoh kemancingan korang berarti tak sempurna nih kah? Sebab sesuatu dari kelampir pada saya korang apa? Kemancingan nah. Yang kui tak pantas Pak. Sampean melek kelampir tak ada kemancingan. Situng baik kemancingan tak kira beli. Gua karo kemancingan. Lah masih kemancingan jaring tak sempurna aja. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu dari nyaman dari hal-hal saya memperkuat iman ya berarti ke orang iman jaring nyama ke orang iman tore akal pikiran nih kan korang seguni minha semogila sebab akal tak sempur le akal korang seguni dalam melhe lah Pak cek korang akal jengkep keng keneng nameng sele gagar otak
Akal apa cetak korang keng kena ngale kocak gegar otak lain lah. Bade santre. Are labu bi sultan nih kah lombok. Kula kelar mulai sepeda motor tahun 2002. Nyaranya remante mana ada temorosi. Ai setir rosian bi sultan. Tony rile. Kita doa pelat apa? Ya ton, ada yang jual pertamax lambai kanjeng. Sebodi Sidogiri eceran. Rek tukok no pertamax rek nang Sidogiri. Ojo terbanter rek. Jalan ago jengan bisa nyami Irfan nganak Probolinggo. Kanca santre. Ada molen gagarota. Abu cek pangabang bi Tony. Nah berak reng tua nyebreng jan. Salah kanak ni kok kereng, Pak. Togus kereng sak nyami Irfan. Tak korang akal gagar otak. Iyalah ikut. Tak apa aja. Mengsle. Tetimun akal korang sekone berarti tak jengkep akal. Iman korang sekone bahaya ya. Akal korang sampean tak gelem sampean mantoreng tak pate hidup. Gelem ya nyari lagi mon gelem ambean. Masalah ratin mon ria ke orang wa. Ja minha. Sutris. Ya, tak pati jengkep. Mon ki cekak akal lah normal. Ki kocak sempurna walaupun ki beda ke korang nah. Cek sampai kekurangan iman. Kelampi korang kocak tak sempurna, korang kemanjing nah. Lengen rele tade lengen nah. Otak bisa paruh lengen situ ngelanceng situ pande. Tak setakir baju je Pak sebab tak sempurna. Lengen kok korang. Faman taraka syai'an minal kamal, serana orang yang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, fahuwa naqisun, berarti nakis. Kana santre. Beda korang jawab benda kocak, bene kelero, mon kelero coret, nakis. Berarti kok korang burung soalnya juara lah. Sebab nakis. Mon salah coret. Bener keng korang, nakis. Iman nakis bahaya. Iman bahaya. Taib mentir muka titil masih manfaat. Bada situng hadis tenang ngerangki nakisotu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu tentang orang bini. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Ini bener yang bini. Tidaklah aku melihat orang yang berakal dan beragama lebih sedikit bisa mengalahkan akal seorang laki-laki yang kuat melebihi kalian para wanita. Artinya nakisatu orang bine nikah nakisatu aklin orang bine nikah korang agama na benih korang agama na maksudnya korang ibadah na mon korang agama na tereng dak mon korang agama maksudnya nakisatu dinin korang agama yakni nakisatu amal korang amal mak bisa korang amal mon head letak bejeng Monahed letak negu Quran. Monahed letak apa? Sebulan Ramadan genten yang luar bulan Ramadan. Berarti kan korang ngorangin amal lah. Mereka nering bina kocak korang amal lah. Paham ini? Korang amal lah. Tapi orang bina ini luar biasa, kekuatannya juga luar biasa, bisa ngelangaki doa kala orang. Bodoh orang napanya mana orang si ar-rajulu al-hazimu. Orang laki sekuat tapi bisa korang akal lah naki suatu aklin wadinin bisa korang agama nah maksudnya agama ya benih agama nah sekorang yang kita neka amal perbuatan neka ngorangi mau orang korang agama pada remah Pak orang korang agama berarti kan tak pate iman ya rasa paro iman
Sebab korang, berarti korang agama maksudnya korang amal lah. Orang bini mau head jelas berkurang. Lah maksudnya hadis nikah kekuatan orang bini bisa akal lo bisa tak guna mau capok orang bini. Masih orang laki gagah. Mulai capok orang bini ada. Nggih, ada. Lilubir rajuli. Orang laki sandi cerdas akal lah. Al-hazimi. Orang laki se kuat. Saya sebisa sama korang, ya orang bini. Gak megagah atau orang bini ada kerker, jala bola. Entar ke Pasuruan, melihat korseh. Jangan salah kayak hari le Pak Juta, monsor petong juta rajaan. San mesan terus raja bela kak, petong juta be. Korang apa gempang temu budi. Tak mikir dua kali menaik bini. Saya laki dulu tak robo orang salah kok. Ngalak sepetong juta. Melek orden selamburo. Ada osom mereka double. Osom saya double. Mon saya rekona lah. Berapa saja? 3 juta saja. 5 juta. San mesa 5 juta. Ikur-kur-kurannya waduh. Ada. Cerdas kalau kayak ngicapuk orang bini ada lawi lu. Ingun sampean mampu napanya mana mampu aja gengki bahaya nika termasuk apa kekuatna menunjukkan bahwa di balik kelembutan fisik ke orang bini nika ternyata ada kekuatan sedahsyat sekandi ben orang bini untuk mempengaruhi do orang laki demak ngaji ya jadi ngajian nang nak engkau amasa tohinanan Can kok nyang ada can kok burung sih ngaji nah malah orang malam dia demam ban antara selawatan lek kebele cek mandem man mulai pengkes deh dia masih lembut pak berapa orang kelar ngecok gara-gara ekoto ya berapa orang atau kar setretanan gara-gara ekoto ira. Teti koto nereng bine bisa koto na malaikat, bisa koto na setan. Tiatem ya. Lepas cerdas ya orang. Lepas apa nih? Kula nih mon onjongan. Onjongan ko sampang kamu turo. Sing awal laskar sakera banser. Depak gebung ko ada. Pre ya de sahabat. Cerah sakeraan nih ko. Biasanya pidato ya den orang. Ini nggak kita ngomong ada. Rungokno. Biasa sing pidato sampean. Aku saya kata pidato. Iya. Ini nggak kita mari nabak pacel nyam keranya mungku. Dung mate dung kiri. Palandung mate dung. Waduh war hajo cek iya nuru asurbanan. Wah kau hajo seka. Dapat gebungkoh tinok ketik pak kicirit engan kangen nur Yenur tampung nih gula saya tak tahu ada Yenur pak Yenur mare yokom aram yokom edam songai apple court edam suraju apple court bi Yenur aja ki hasil Yenur ki beda Yenur nih kah apple court bi Yenur aja kayak beda pengadilan pola na edam ruah apple court bi apa cel sakte janur nih kah cek kulit teguk sini ketok, obuk nih ketok tak apa-apa bi janur, neng kang, ki tretan bi abah, tretan bi umi, teti kula ngolok kakang janur ngolok emas ke kula, ngolok kakang ke kula ngolok cacak deh kula ngolok kakang, kang muhib kula janur, tepak beda kula, tak kelampian asarongan, rajin dari budi, siapa dia itu, apa itu? Aja lah, mau telepon namanya nyanyian ngode aja berarti jahe. Karena setiaan jago, maksudnya nada deri aja lah mau nyanyian, bener namanya tut nada deri, bener nada deri ngapa nada panggilan nih kalau tak mau nyetut tak mau nyanyian. Hari nomor siapa aja? Gua aja seburu, entar dok desel pucor, tung. Hapin pate. Titi kembung gula, mak. Hajo buaya aja munung nang cong empelkot bi kawan cek ya dame pelkot huta kata mon rajin teti cek
Jadi ada sapan mau kekuatan ring bini. Jadi dibalik kelembutan bodoh kekuatan, Pak. Stetem dia. Mau tak boleh ngaji. Jadi ngajian. Pon cek dingin-dingaki. Jangan ngaji boy. Masih nyam kuro nyam neng. Mulai tak kuat tempian buntuk kelambin pebeli ke negara je lah. Ya repot tak norok bini nawa apa. Lah ben saya tonton. Apa mau beli engkau? Ban saya beli. Ngecem-macem. Empat kata tapi kau bermosok sebinek sama kata. Apa ku dahsyat rek bini. Masya Allah. Mantar mau kata tidak masih manfaat. Ini kan mau mengocoli berarti ibu jadi lah Pak. La ilaha illallah. Mantar mau kekuatan iman tambah nanti neng Gusti Allah. Ya, jadi cak apolong bi orang se ngorangin. Tapi nyari kenangan, nyari orang sebisa nambah. Mau tak bisa nambah, minimal cek ngurangi. Bahaya. Napa? Bahaya. Karena iman bisa tambah, bisa aku. Ini kita termasuk napa? Dalil kesempurnaan iman. Orang sampurna, tade. Mon Islam sesampurna, iman sesampurna. Al-Muslim, al-Kamil, orang Islam sesampurna. Al-Mu'min, orang seiman sesampurna. Innamal mu'minuna. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalil. Innamal mu'minuna, hanya saja orang yang beriman yang sesungguhnya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ate ngeter mau sebut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takok ka apa neraka, takok ka seksa. Ben orang se ngal mebengal ke neraka bisa murtad hukum Bapak. Benih kebaya kerja nih kan. Mon pacet bode istighfaf de ke jahanam. Congok ning baburid. Apa? Karo neraka marah. Empas koro pas biko neraka aja bisa murtad hukum. Karena ngentengaki deka apoy. Karena neraka nega pun dahsyat. Allah Taala pun nyebutaki adab neraka ngak nikah. Bahaya nah, tapi ternyata bedoreng ngocak engkau pelebu ke neraka masih duga leh jawar apa keluar ketibik na neraka aja baca engkau lain aja norok bisa murtad hukumah congok ning bab riddah napa istighfaf ke jahanam ngentengaki ke neraka jahanam orang sandi kekuatan iman idza dzukirallahu wajilat qulubuhum takok ke Gusti Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu mon terangaki ayat-ayat Al-Qur'an becah ayat-ayat Al-Qur'an zadathum imana atambah. Iman atambah. Paham tak paham, ngerti tak ngerti, orang mun ahli maca Al-Qur'an pasti iman atambah. Berarti imannya kejugan bisa atambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Selalu berpasrah diri tawakal dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dia bisa tambah, bisa korang. Ya, jadi seran orang semeninggalkan sesuatu daripada kesempurnaan berarti jelas imanah terdapat kekurangan. Mulai iman aku orang, naudzubillah, mau tak sempurna imanah, mau tak kuat imanah, kebeteraki ducal imanah, elang imanah, naudzubillah. Mentur muka pada kekuatan Islam, iman saya kuat, amin Allahumma. Min cek buambu ngaji terus, nambahin iman, cek buk tobu. Saungkun kulang semua tobu kaciling sambian, cek pancet saya ngaji. Saya tak tambah, saya pancet itu. Sokor rempian tak busen, kula kita tak busen mau ngelenyer jangan lenyer lagi. Jadi cet pancet mulu lulun sampai sediri itu lah. Tapi kok ngedep do orang cet pancet kataria. Tikel, cering tadi boleh tujuan kecuali kekuatan apa? Iman, mentermu kecekak Islam iman, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. An Anas bin Malik, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa ghafal an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك
غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالأنفاد إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي ثم إلى ركود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وشرب البلاد الحبيب عبد الله حدد أحمد زنفشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول المبرم ثم نقدم ذن عبد الرحمن السقا ولاد مرمضان وإخوانه الحبيب عبد القادر مجد الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوت بوتي والحبيب عبد الله حداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب صالح بن صالح حميد تنقل والحبيب صالح هادي الحامد والحبيب أحمد بن صالح الهدار وأصولهم والحبيب عبد الله بن هادي والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وأصولهم وفرهم ثم إلى روحك هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي عبد الحليم جاسم وكي هجي معروف عارفي وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين ومن عمر هذا المصلى ومن عبد فيه أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نضغشهم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويوفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها ومن بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه وأن الله سبحانه يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا ما يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا أصال مثل جلس نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة
آمين. ربنا تقبل منا إنك